Bogom veliki grade. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power to rise over love, over hate. Through this iron sky, this fast to becoming all mine. Over fear and into freedom. Oh, that light lifted me. Kupio ono što mi je potrebno za jelo i piće. Dodatna 3 litra vode su u rancu. Prošao sam kod Celjevo dijagonalno, tražim mjesto za kemping. Nadam se da će uskoro nešto naletiti. Mislim da je to. Savršen kemping spot pronađen. 15 do 5. Još sat vremena se vidi. Zapijem šator, spremam da jedem. Pijem jedno pivo i mislim da ću da ležim do sutra. Pao sam s nogu. Moram nešto konkretno spremiti sada da jedem. To konkretno su jaja i viršle. Jako kreativno. Dosta sam se zdravo hranio. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite and we'll rise over love, over hate. Through the science sky, this fast becoming our mind. Over fear and into freedom, into freedom from which we'll rise. Over love and over hate. Through the science sky, this fast becoming our mind. Over fear. Moj camping spot. Sad je 9:15, spakovao sam se pičim dalje. Osječna je tamo iza. Moramo da pređem most preko nabojale rijeke kao Alexander Supertramp. Negdje sam pogrešno skrenuo, sad ganjam taj put što je bio na tom računanju desno, mislim da on ovdje negdje kroz Čivike i livade. Ovdje je kraj njive i onda ništa.
Moram da bacim oko na Google Maps. Evo gdje sam ja. Evo gdje je put na koji treba da izaći. Rain on me. Rain on me. Evo put. Posle ovog uspona sve će biti lako. Da mi nije štapova i zahvalom negdje napola. Gdje skaču? Če god vidiš dobro mjesto, ti stiker posadi. Kako se sviđa ovaj seoski put? Atmosfera sjajna. Ovdje tek priroda dolazi do izražaja. Mašala. Kakav dan je. Savršenstvo. Sve je ok, samo kukujem me boli. Vjerojatno zato što je sav teret na njima. Ali mislim kad se dovoljno zagrijem da će i tu proći. Ah, sve neka groblja. Ali dobro, to je po selima normalno da ljudi imaju porodična groblja na svaku svoju livati. Žiganović. Vam prvo ne vidio šta je. Uglavnom pregrađeni su. Neighbors from hell. Dobar dan! Zdravo, zdravo. Ja sam u prolazu, pa ako nije problem samo da natočim na česme vode ako ima. Hvala puno. Imam ovdje to je ovako napravljeno, kao mjehur i onda naspijem tu. Aha, treba malo izburala, jel? Mislio sam da je ovo asfalt, a zamah. Ne znam, dobar je put. Domaći prolazi autobus. Kako bi rekao da ovdje prolazi autobus? Dobar dan. Kako ide? Koliko imam ja sad do sljedećeg naselja dole? Znaš, 1-2 kilometra možda. A dobro, nije strašno. Do prodavnice gore. Prodavnica, to. Ja mogu ja preko brda isto ovako da dođem Osječinu? Osječinu? Da. Možeš kad dođeš samo gdje piše tabla Kamenica. Dobro. Kad kreneš desno, pa ideš za Plavanj dole, pa onda u Osječinu. To mi je najkraći put, jel? Dobro. To je to, hvala vam. Prešao sam danas 13 km do sad, znači upolovio sam. Sve uzbrdo, nizbrdo. Sad je 12:20, tek oko 5. Će biti Osječine, ako sve bude po planu. Aj, vidimo se. I
Zdravo, zdravo. Idemo ovdje, trebamo Osečinu. Jel tu? Važi, pozdrav. O šta? Moš va. Video u Rečiću. Ako slučajno gledaš ovaj klip, mogu ti reći da si ti jedan ozbiljan car i pokušao sam da poslušam tvoje savjete, pogotovo to u vezi pakovanja i to da ranac bude što lakši, ali jednostavno ne može. I meni je ranac oko 15 kila, vreća, šator, voda, odjeća i ne znam, pribor za kuvanje, baterije. To je ono što moraš da imaš, pogotovo ako planiraš da snimaš. Ako ne znate koji vidi u Rečić, kucajte na YouTube, nađite ga, momak ima super kanal. Išao je ljetos 200 km od Zagreba do mora. Taj klip mi je posebno dao posticaj da ovo odradim. Ko što je on rekao, ljudi mogu sve, ne postoji nijedna druga opcija osim cilja. Pivo neko ima, jel? Tako ja to nisam znao, sad sam došao odatle. I šta kaže? Još 7 maja. Sve noge slomljene, no? Dobar dan. Kako ide? Polako. Mora se zbrati, zima ide. Hvala Bogu. Sve na vrijeme. Bolje pomalo pa ne budimo da bude snijeg. Slažem se. Jel ovdje sad da skrenem dole nizbrdo prema Osečini treba? Ovdje se ovdje vami. Važi, hvala. Još malo posjećeno. Ili što bi ljudi ovdje rekli, Osečina, oni tako zovu. To je originalan naziv, a meni nekako prirodnije Osečina. Kako oni kažu, Osečine. Jebi se. Počinje selo, čuju se neke motorke, traktori, šta već. Tu i sam. Još malo. Jel ima kafana neka, možda ovdje negdje da se sjedne, da se pojede nešto? Pa jedino kod Dragića nema nigdje ili kod Vlajke gdje će pojeti. Je to daleko puno, a? Pa nije. Ide sad pravo i lupam. Možda ima, pa odavde, koliko ima do Dragića? Pa ne znam, 800 metara. Ideš ovim putom i vičeš semafor, ideš desno. Za Loznicu, onda za Ljuboviju, levo skrećeš. Dobro. I sa desne strane ideš ovdje i gdje je semafor, ideš desno, prema Loznici vidiš i znakove one. Ja, putokaz. Ti skrećeš levo, kad ideš poslije desno ovo kad skreneš na centru, mi zovemo i levo i poslije jedno 100 metara ima desno lovac. Tako velika, na sprat velika kafana, no vidi se. Dobro. Lovac vidiš. Dobro. Tu ima sve i kuvano i... Važi, hvala. Centar Osjeća. Dobar dan. Dobar dan. Ponovo sam, čini se da prođe dan, zbogom ostario sam, za jedan dan pokušavam zbrojiti misli rasute kao male dole.
Mislim da ga imam. Ovdje ću druže pa makar došli s puškama da mi istjeraju savršenstvo. That's it. Stopiram, život tijelo blokiram, gadim mi se istina, a ja ne idem van. Zadnji put, rekao sam zadnji put, oba puta uzalud, a ja nemam truda. Ja ništa ne razumem.